Mampihey ahy ry raha ataon'ireo lehilahy sasan'ireo amin'ny FB toy ao. Tsy haiko na fa manambala izy ireo na célibataire fa tena mampimesy. Hainareo, hitanareo, lehilahy sasan'ireo zany tsy haiko na matahotra valin-jozy rozy na matahotra sipan-jozy fa amin'ny vidéo partageko reny zany de commence-ny-jozy ao zany tena raty zany tena raty commence-ny-jozy ao. Zao volanin-jozy: sipa fisabody molamola, makorely, tsisy fady, tsisy anadahy. Ino koa maro raha volanin-jozy ao, fa lafa mempé ao amizay rozy avalikin-drozy fitiava resaky iny. Izay hoe tena mampime. Zao volanin-jozy ao raha iny: tena tsara forme be ndrie, tena tiako be ndry soria, laha raisinao fitiavako de lelafiko hatramin'ny lavatainao tiasan-jozy. Tseriky li zao. Question apetrako aminareo lehilahy mivola fitiavana amiko io zakanao ma artiste ahy? Zakanao raha ataoko iavy reny? Nareo ampela iaby ato amin'ny FB io manaraky vidéoko reo lafa sary piaro ka manao FB ao, lafa sary piaro lafa tsy matoky valeur engao FB io. Ataonareo koa tiako va valinareo sa sipanareo io? Matokisa valeur raha iaby ataoko ato tsisy raha manjary, tsy mba misy raha soa. Attention, sarisary mataoko reny, raha iabiaby hitanareo ataoko reny, raisy côté positive aneny. Ataovy amin'ny sipanao koa, ataovy amin'ny valinao. Mami.